si tu, v glavnem. Čakaj, malo pravila. Ne prdimo v avtu. Ne prdimo, okej. Ne jemo sendvičev. Mi dve itak ne prdimo, pa ne jemo sendvičev. Pa polivati umej normalno, prosim. Lulamo vsake 2 uri. Ja. Nisi prikupen je, ja. Prikupen si. Okej, gremo naprej. Spodnja pungača. Marina. Ni Marina. A ni bila? Punce ne prdimo. Marini in diši. Damir. A vzamemo Martina. Ne. Ni Martin, ne. Nimaš sreče. Nimaš te sreče. Pesa ni. Ha? Pesa. Bomo fotlanca, misliš? Zmeri pobiramo, kot te puške pse, pobiramo. Vodi Miško. Ključke še nimajo, veš, nimajo. Evo, pogledamo Martina. Martina, poverimo, ja. Martin. Sam jaz bi pa sem mogel tlulati. Dej vroče. Se vem, kaj se je. Ne, čakaj, smo na levi, veš, da je na novo. Pej, tlulat. V glavnem, vse v redu. Marina še ni bruhala pol, je v redu. Ponovadi ona. Še malo pa smo doma. Tam je zmeri lačen. Ta skozi. A si v tresu? In to ob cesti, prijatelj. Vse lahko. Pazi ob cestne delavce, prijatelj, no. Vse imam petrolovo karto, če skem dostoj lula. Ker imam darilni vod za lulanje. Navijaš? Eno, navijaš, kaj je? Jože, vse najde.
snimam nekaj domačega, Radio Fantasy bom dal. Thank you.